enchia stronko enkoma etiefo ene ahwefo enyina ahada so a emergency Ghana TV so na eneno kase hit mese mumu abayo wa metre sabi mwanimu a akra na ontumi kasa onti kasa no wabrante bi ene ne koye bibi ewo mpam no anyinsen be mu abrante ni deny se nyinsen no enye ne dia enne mesi koye DNA test no results na ba be ka yesa wa ha sei enti omi enhwe video ni ehu se no krese asena na abrante ne eka se nyinsen no nye ne dia na emuwe yo fufro dia eye no kre anase enye no kre omi enhwe video no ni ehu results no na kase woni akra ne dae no 2.5 years nie meboa pejotina kase gu ade no mame mampa chane 2.5 years nie na ne akra ne dae eno mde nyinsen be hyew etu da so agina mu se nyinsen no eba na aba mu na nye odea me de me uhwe me nyame obo me ba asase so a me wo makoma mfita sen me ne ma ohwe okay eja me physical DNA no elder mpacho yema me na no dia ye me bisa o say wo gina mu edema sisterhood anase brotherhood nka butimi twa akra no na ye de tag ne papa ne hwe physical DNA no ansa ne ye ready a ma mpacho wa ben mic ne dia ben mic ne ma me wa ha be kwabena de no na wo hwe physical DNA na akra no se kwabena frempon anase wonse no akoye 50-50 ba ohun se kwabena no akola ne hwene kakra ese kwabena ena hwesa akola na tenani ena akola na angasa so nanim round no ese omame aha eti we de agise DNA ya na physical pa de onse kwabena physically onse kwabena boninsem mate eti mali dia o se physically eno ye physical DNA o se physically no akra ne nse kwabena elder mpacho ben mike ne mame na aha bebe ase na hwe akra ne nimu yie mame na yenya physical DNA no me ba bia mete no eyelash ni ntimi hu ade ye nti mimi timi nya physical DNA ma mfre pama elder wo hwe akra ne nimu a akora no ne ne ma mienu na mahu wona ho eno de nipa di nsa de eno de esa kwabra ne hifa ye di kan ne hwene esa na abodwe ne hwene na sa ye say okay se de kwabra de yete o hwe maame ne de a akola ne hwene ne nsa ne maame ne mu mesa kwabra okay say wono ade a de tosu mienu ye na abodwe the way na abodwe e short no ene na no se ne yete no ene kwabra de no ese enti hono na ma me hu ne sa na mo man from no kra pa se physical DNA se ekoye nye kwabra frempon ba ebe mngongwa na mesuro ma wow na se na akoye 2-0 na no de no ebubo ma no sisterhood down flat se ebubo ma de na ma mu ho ayehu enti na we here for sisterhood and as brotherhood but you fanto akra ne so zoomi na yembie phone lines na sana ya kenkan DNA no elder mpese bibie na amanfo hwe physical DNA no edema me oh my goodness okay man pacho de ye mama yem to aso I moment na say man ntena se sa man ena na ma me na so sa ne enko kwabena twe we ne brawa no twe brawa no na wo ka bibi se eba se akra no enya wo ba ka bi a waba obeje anasa wo de beche me hwe nyame o hata onyiska me di bibi ache ko hwe na se enya wo ba o de che se ebo mi wa mo mi o me di bibi ache okay ejamba chobe mike no kwabena page mu na wasentena se na ono so mimisa ne de se ebo wo sa mowo because de ne de de amo na ebo ai akonfo bi a obi nyima okọ ne nchen wonyima nye scanner okọ akotwa okọ ne nchen na okobisa akonfo se mewo den wo se wa anwo oba be wo be ma eti ya we amo we bebo ai eja etisen nyame adumo na de na bra yan kinkan de ne na se ochichi hungu ye so nre asa me ba se me ma asa usuro akra ne yetwa rekoti na bes no sa ko mia ne na operation no yes doctor no nti na no na mpese obeba no na sa frempon say o ba se nka monka no of monka ni fi asem
oba ya no po be ka kire me say wo mo nka ne fi asem na afin company for no so be kan me ba obi a ye DNA ye nya ready DNA nwie ye no e de enti na wo san call no wo say ye nka ne fi asem usuro bibia na ho na call say ye nka ne fi asem ono ni pa na ba say ye nka ne fi ni wi a ya ba mpanifo ho e no say twa no be ka kire me say wo mom na wo be ka kire say ye nka ne fi asem na say kwabena twa ntrato so oba ka kira me anopa se wo se yenka ne fie asem na me se obi aye DNA yenkenkan DNA be da kan asem wo fie wona se ase ne ma bibi wo ho eno mko dwa ato ano na ma bibi wo mbo dwa ato an se ke yenka ne fie ne yenka ne fie wi afi ya ba ha ama mpanimfo no a bukan no bi abam se bi ya ka se ya kwakwa DNA no Paternity ha result aba e ba se ebo kwabena e den abe sa kwa ne ba be den se ne ba me ne wo ho de hiam se akra no hwem na ka ma bon so tua kakra mentimi nyina wa bo ka sen ka no me van se first am ye na 66 million 66 no akire na wo wo wie no tembia 1.5 doctor kan ni chop money 1.5 me van se 2 days pena wa ko doctor ko busum ba afo etu kan nyina bo mo ne organization wo matena se be me na net sen ye de nyame ase mpacho copies ne wen fa obi akopema no na family ma me na ye nyina ye mpeja na ye nhwe se ye di kan ate ano ana se ye nte ano a busianti obi agene copy mpacho obi ampeja ne de odi eja de ama no odi eja copy ama no eja copy wen mpacho eja peja copy no na ye nhwe na ye hu se ni nyina ye sealed ye confidential obi a entia no eti mpacho soft copy na ya na mo de ma ye no fa password no ema producer ma me isi wo kwan all the password na ema o se say enti ontena he fa se akonwa ni nyina so ayema nti omo so ontena se a ontena he ana se ejamba cho peja omu na kwabena ntena se mame peja omu na ode kita ode no because kwabena between kwabena and mame esi eti mima peja me de confidential obia enyante ye DNA blueprint for na ebe kan soft copy no se si e wode password no e de ama producer anti producer be project ewo TV no so dia my Facebook no dem obetimi akwa hwe bi be me number cho twayetum pacho medindi Julius say upe DNA tester affordable creator now say wa free Blueprint DNA organization test bit say personal test say super legal test and so I bit my am say super say udi tu kan and I say for emergency purposes and so Nina so ye bi so cry say our for nyan wona after 7 weeks of pregnancy ubiti my DNA test na senso bia papa na wu na yenyan sie no so postmortem test and so itimi ye so she open echa kwan your branches for all the national like regional capitals your main offices for Accra Dansuman and East Legon esa Kumasi ye ben Asafo Senate so open ye na man so 0547 113 957 Sensi Sumami 0547 113 957 and any DNA or contact so pay your website and so your www.blueprintdna.org. Okay, that's right. All right, intima mi ready comments kakra bi ewo Facebook ne so Megida Ibrahim wasi go straight why Megida obeko straight e dia mamo na Megida Ibrahim krona was brotherhood don't disappoint us why ono de chese was stand for brotherhood perfect massa perfect wenye na Evelyn obi ya o se Johnson kra de no Evelyn Johnson de Jonathan Odonko no so ejinamu ewo Facebook no eso Agariba Joseph ewo ho life change Rama Mayborn ono so Evelyn obi ya o se sisterhood for life na Evelyn mene wa sisterhood ye wa ha na brotherhood for afia so kita ne powder afia
bejina o machi na powder na ya watimi ato ne kama e de ama me ne amanfo gina brotherhood me gina sisterhood ye nko be ma ye ready DNA no afi ye nyina apagya na obi ante ne de na no obi ante ne de abusia mpacho ye nua ba ma mi esi sebe ma mi esi a oye mumu a ontimi nkasa onti asem no ni DNA e na ye ba be kenkan between one kwabena frempon wo mu free oboase mampamhwe oboase mampamhwe e na ye kenkan DNA no nti abusia this is the DNA results in India na me J ya no ba hu XX XY WWQQ MMKK ai kai abusia fa ajeta ajibum ayo abusia fe obi atimi abie ne de aye huhuhu de na so ye hu san ya ye be kan be me na ye nko pacho ye be ko last page yo tino hanu ye photo identification say say omo picture eti isim pacho de obebo so ye no ama ne so ama me de obebo so bia no na de eno ne picture ato so ama ye pacho eti o pacho fonyine wa se ni chere say omo hono no no me available time na ye fa samples no nti chere say omo kasa mo samples ni fa ye obi bia sample ni fa omo kasa samples tino ye be ko second page sorry, I be first page. Maybe I tell you no. Tino where first page now you omo table chese like comedy na test ni here no. To show your Alex father your Charles Donko on your Alex father. Any your mother mama esi and a child yaw. This social table na omo sympathetic pictures no moon display pictures no ewo TV ne so na omo hwe TV no omo so ntimi nkenkan bi enti page bia obebie no na odi atoso kama na de na ye kama na yetimi akwa ne boko be man pacho to aso mame pacho social table na I think the first line your Charles Donko on Alex father and the one finfini mama esi mame no ene wo yaw and the last time I say ansa na ebeka say abofa bi papa bi ba I say ni dey no e ma share with papa ne dey no the numbers no ti o dey yen fa first one here so we have first one na D3 S1 358 no bu say papa na Charles Uncle the numbers are one here 1416 so she akana so dey na you 1417 or two say 14 ba ko ha na 14 so I see na even where my man dey na 1517 so my man dey 17 na pure akana dey ho no ti ba ko free papa na ho ba ko free mama na ho ti so ko the next one so it was 1616 for Charles Donko okosha akana so dey na it was 1616 or tin say numbers no e match ti so do any hwema numbers na wumi na e match ya so do any hwema e match kai yanya no conclusion ho but also dey e match asie ho to aso ti so obinoko the third one na yo 1010 and our hair akana yo 1011 we say hono so there's a match oko the next one so yo 1112 o sha akana so there was 711 to say 11 or 11 yes so voice na wo form pa pacho say oko next one so yo 811 and o sha akana hono so yo 88 hono so to say match ho match yeah it's ibeko the next one your D8 S1179 so she one so your 1414 so she akwane de so your 1214 onum so match honum match sisterhood o say yay be ma yenti o pacho oko next one so your 2732 for papa no and akwane de so 2832
Itim se 32 so ha sin tie ma che wa sin so. But my conclusion ho I say Jones what dem call for amanfo person o Jones bra conclusion ma me na I say kwabenate wo no nte de wo kan nyina no ma che o no nte ase yen call conclusion ho nom ote match na akọ kinkan conclusion no mo fa conclusion into TV ne so ma me so ne akra ne dai enfie mienu nie ene ede nyinsan baaye mo fa conclusion into so ma me conclusion na daso no abusu abetimi abehwe no wakenkan be me na mpacho to asma eja mesrewa eja be ma mesrewo mo nye di ma me na yenkenkan di ene no papa mpacho mitio Pacho make conclusion. In all analyzed PCR systems except D12 S391, Charles Donko does show the genetic markers which have to be present for the biological father of child Yao. A single incompatibility in one marker system is not sufficient for exclusion of paternity. This can be considered as a mutation event. The biostatistical analysis of the PCR marker systems was performed according to the method of Eisenmuller. The mutation event was included in the calculation. The probability of Charles Donko being the biological father of Yao is greater than 99.999%. Therefore, it is practically proven that Charles Donko is the biological father of Yao. This result is based on the assumption that no other near relative, that's father or brother of Charles Donko. Bema, the all can say is there no kanichi wo homa me dani brechi. Wo de kan nyina de hia no kanichi mame. Say o kan nyina bom na abon tofa. Conclusion you know, wo ba tofa na abon tofa wo twi homa me. Pacho eba twima conclusion e che say papa e fe no Charles Donko ne bane akwa e fe ne Yao. Sansi suna kasi abrante nanim Charles Donko nati wono your friend what is saying Kwabena Frimpong aka Charles Donko aka Kwabena Frimpong wo de ahwe ho kan twi hwe nanim mame Pasho conclusion ni che say abofra e friend Yao ne papa ne papa e friend no Charles Donko yeah, sisterhood say sisterhood yeah our day yeah bema sensi sumame simiso bema simiso wo twi kasa ni mu Pasho simiso wo twi kasa ni mu mo famachi bra ko chire ho ni won yali mu raba bucket mpo woni bi wose hwan na me mla so me beka tele say me mla no me gi sa ne ma kwabna na yewa akwane to ma yewa ka le panti yewa ka na tade yewa ka raba bucket yewa ka bucket bia ba to drop bla pa bucket na ma kura no ye mpa hwan no te ye mpa hwan ni ko bla pa e bucket mo bla pa bucket na beto wote bibia ya wodia kwabena eya wodia me bena ka mesi nani so ho manim nka wani so se wo oh god ma biasa de no enya media enya media be ka biasa de enya media o mo se media ma ja tu ya de o chire Adi ochire. Mitimi nkasa ye. Ochire. Sanya me dia amade atum. De ochire. Adi ochire. Wanim na ogu ase. Wanim na ogu ase. Wanim na ogu ase. Ya ye ni shan. Wanim na ogu ase. Wanim na ogu ase. So se na odia. Dabi enta ko wa ya fun na me ye. Dabi o. Ade bo a me se. Ade na wo chiche. Ade na wo chiche. Wonu so wa nya fun. Ade tena na wo chiche. Na ade na asam eti. Munum dia maye ntina wakasa munum dia maye dia be sia ye nyame asem wa chire ma chire oba no munum dia maye ntina moye ada chire mu chire no mama so me hwa nyame wa ta na
Me say am na. Sako na me to no ma. Wa shaplana. Shay. One so. Na ko ya bema, oye bema, oye kama. Adentira ka mempe. Anasa me twetwon. Adia na mo me ma me eja chire oba no na yentie de ono so waka dimu sai enya minum sai e class enya me dia de chire me de chire ma me bacho mema sensi so mami si twi no so mami pacho by report in the conclusion the table ni bibia like report ni bibia be say abofra e friend yawo ne papa ni eja Charles Don ne papa ene kwabena frempon awurade nkaminya kwaku frempon de asamba eja chire oba no mami chire oba no mami Ayasum. Mami ezi, ntidia mane nkasa mami nti. Mami ezi. I don't know. Oh. Ne dia. Ene se ene na mami esi adwo wa ye mre. Ene wadwo. Ene wadwo. Oh sa wo so. So. Also, shaky. I didn't wait. Martina, open your sound. Cannot cry. Dabby, I don't cry. I yes, a beer. Casago Mike anymore. Cannot cry. Make me some me opa the mini shaker or the one matters. Mini shaker. Papa is so about why calculation, mammy. Elder mammy calculation, no first camera. For what is your phone almost this camera? Now buy ya can't say you be DNA no. What friend papa and was sending sika. Mammy, bacho, mammy, assemble cranny. I'll cast on a from. What friend papa and was sending DNA sika no edema. Till so papa ebe send sika ediama papa in the car wabono you are not living here ya be ma dan dem enti fro papa no fa sika no ma do akumba cha otena se mame edam ba cha osisi sika na me sisi sika ma mfre poma ya keka bo mo so di ka bo ka 6600 na dakubia no akola no 150 for 30 days and also MIM 4,500 can say 11,100 car papa no boy amane yesa wabono no 11,500 kwabna friend pound 100 dia wa say kan ye 11,100 o say saying yeti o kasa yeti o mini bre ma vegetum waje atum eti fro papa no fam reja betena se na kan bibi na menko victory garlic nchen papa dia na woka eti fro papa ze sia isi mo hwa no na on friend papa mo mani isi fam otimi metwa ntro emtu futuro emfa ngumpanifo ani na mo metena me kan kire se e na menya ne hwe die ne ba yenso so na akra ne yoba eti papa dia na woka na menko victory garlic nchen ma me mesre wa be ma mitio yedi ka me de na ase mamo ana de to so bi no sa se mo no nkofo hwehwe en nkofo bi nkofo mu hwe timisra mo se ye ba fi no bi nkofo ahuruma ma ntokwa nkonkosi mesra wo ma ntina mo so makasa kire wo se mu bia nkofuru no matinti oboase mampam hwefo we de maso ye sama bagana abrante wa kudro chesa osai cry deny say akra ne ye ne ba abra ye DNA test results aba dead pefe say akra ne ye oba no osan so deny saka show say omaka on the wati omusi akra ne ye ne ba on the wati na ka wudi no we say ebeso aba what me aja to say wo na oye oni akra ne hia ye ene ya test ne so dead pefe said akra ne ye oba itani na wongo ho oye de ya ni guase na ba wa fere itani na wongo ho na wonje ntum keke na won show ba na pesa osaya fakoti kwa bi so na usa bu asem ne gu ba bi se ka na nyoba tese bibini na no kreni de ya na empese tese Ghana faksa ya mpeno kre no kreni da ho pefe se no kreni ni enso be ka senye sa
jitum ne say oh I don't know where the obi who say akane e oba DNA test no adedi access actually bibia say akra no ne papa no enti si a udinai no ne papa ne hwan udinai akra no why na yefa ne koma no say ne papa abra resource ne dead pefe say e wo na ye oba say yempe no kra e wo ye manyi ene o ka no kra say ye be fa wotan say na wonye eso no kra no na dead no kra no dead pefe say akra na ye oba enti gitum keke we police ncho e ka na abebo eso we de ya unim so abebo ka enti na akokọ ye wale ase wa hem ye ode o ya ade a odwe ne no adwe ochina say ade a me yi ochina bi no nsusuanso ben na de beba wa ndwe hu akobu pa na aso aba akodua wadua na aso aba afela odwane ye fa nkoma hwan ana papa na awe ne ba we de no ano no chire din resource na chire say afa na ye oba nti go ho na ye de na show oba na mumu yi so ono so ne ho ye ne de pa na che say ono so na afa na ye no so na ye ne de nti na wanka akwaje first one akwaje bi maka ho na che say ye wo de mumu ana ha mu ye ne de boni kwa boni wa ha mu ye wo de afi na aso aba wo ye say ye wo de jigum yo ahwefo na etiefo mo fa ma dwenche kakra be ka me die hu na ko ma ne munye de ne munye hwa na nye soje ye fa nchine ye de engu me ma dwenche na me ongo ne ho no ye de onje akla no nti wo so fo adwen bia na ka me de o drop a comment ne na wo like na wo share ye de foforo ebrewo no ye be koso aye ne sa e de amawo midino edaso eye nana akosia adepa ahanso eye emergency Ghana TV. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copelan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copelan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copelan to tackle this problem. So Copelan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copelan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copelan for your next online transaction? Visit us at www.copelan.coplantechnologies.com.